Kapitang Enteng! Ay, unay matentikas to abiyag tuyang. Si mumulagat nga ugot ti kamote ti sidaan. Kat, day tangarod ti amom nga imula ijay bangkag. Di isaw ti sidaan ta kanayawn. Awan mati gatang tay tinaimas amasida. Iso nga aganus ta Nalamangan takit dain, di kan sumana udita. Ay, mang panunutak man kiday, iti napinta sa pagkwartaan. No kumangamin ta anusam ti agmula iti agdudumaan natang ijay bangkag. O di adda kumailako ta. Nagrigat nga rod ti agmula tuyang. Ay, makabannog. Agling etak pay. Anya, saan ka mat nga reklamo? Nagkalingetan ka nga agsida iti naimas. Anya? Ay, makapanunutak lang iti pagkwartaan. Di kay ikan iti kwarta. Para makita, no makapanunot ka nga agpaiso iti pagkwartaan nga ibagbagam. Ay naisaganam ka din dagiti imitak agamit, dungaw. Masapul nga min masapa ak makapanaw dito'y kabildatan, ta nakababay no siya klatur urayan da. Ay wen, inteng. Umdasen dagiti inkargak abadbadom iti makalawas apan nagseminaryaw. Agyaman agantandan ka dito'y. Isaram amin dagiti tawa ken ridaw no kas jay arumabi ay. Malawanan. Ay si kakit di ati agan annad. Ay no problem dungo. Everything will be all right. Ala, mapan ka nga rudan. Tama nga numaladaw ka. Kundi English ka manan. Ay, Mariko anang. Mabalin apa utangan nakpailaang iti basit a sardinas ken bagas uray sanga kilo laeng. Ay na, sana pa nagimot, marituyang. Ngam nagatiddugan ti listaan nyo kan ni kabadong dito tersenak. Nasurokan a 4,000 pesos ti utang yaw. Bayadan min tumaray. Uray kat agtrabahon ni badungkaw. Nakasadsadot kayo. Di kay pa'y agtrabaho. Naglawa mo ti mabalin nyo pagmulaan. Ngam di umat kaya tagtrabaho. Ala, no di mo kaya tagpautang saan lang. Di pa'y lamalugi na ito'y tersinam. Na. Ay, pasensya kan marituyang Ngamura niya ti bagbagam. Di ka pautangan. Adda malugi to tersenak. No kanayon ka pautangan. Agbayad kayo pa imot nga muna Kasta kagayam abak! Na. Manipod ita! Santan nga kumaray! Jakon umay ditoy! Kenjak matan baybayadan dagiti aming nga utang kaw! Naimbag bigat mao kagawad ko anang. Kastamait, kwaraw. Nay, kastamat ko nam. Hanggang nakamisuot ka mait. Adang sakit di problema Talaga nga da. Ala, lipatan pa'y lang no anyaman day ta. Laglagi pa masikati officer of the day dito'y barangay hall. Anya ka diti parikot mo kagawad. Mabalin na maamuan. Ni marituyang Nagdakkel una yan ti utang da kanyak. Nagsadup mangamin ni kabadong agtrabaho. Di yu idan papautangan Marwam da no kanayon mo ida pautangan. Ay, kasta mo tinaramid ko. Hanggang nanggapan mo ni marituyang agimura kanyak. Gusto lang tinaramid mo kagawad. Tapno agpanunot damang. Dagito iti solusyon iti parikot me kinituyang ka. Agduduma abulbulong. Adapay lana ken kandila. Bareng agkurre tuy napanunot ko a diskarte. Nay, badaw, apay dagita abulbulaw. Pangaramatam ka dagita. Agiwarwara ka la dito nagtibalay. Pagkwartahan dagito ituyang. Hala, inkamang birok iti sakaw. Ta isakok dagito abulbulaw. Anuam nga ro dagita abulbulaw. Basta, maamwam tao. Basta di mo dakdakamatan, ti may papan ka dagito abulbulong iti sa bali at tao. Ay, maburbur siya anak itar aramidom. Basta guli magkalata.
kapitan. Marikwanang gumatangak man iti asukar. Mabitla ang maray. Adoy. Agyamanak. At to'y matibayad ka. Agyaman akmat. Agad, kumusta ka ngay ngagmaymay sa ije balayo, maray? Ay, maikawa ak launay. No daytay medyo mabayag nga awan ni Inteng. Ang masapulmot nga na mapan makiseminar. Nala, sana balay. 3 days lang ngayon, sumangpot to ni Kapitan. Sa bagay, Maray, itaman pa'y nga awan ni Marito yang anak ka standby dito itersenam. Ha? Ay kwa, gimura ngamin, kaputadyak pinautangan. Anya? Dakkel ngamin una yan ti utang da. No pautangak pa ida, ang mga numalugin to itersenak. No kumata nagagat da ngamin nga agmula-mula, di da agbisen. Gaputan na lawa mo ti bangkag da mabalinda ang mulaan iti agduduma anateng. Kumaa, ang sadot mo ngamin ni Kabadong. Lumabasak pa dito'y parangan niya, o tatabadaw. Sige laeng, kwarog. Makumikom kan sakit di ita, ah. Hap. Nanyangay di tararamidam. Mamwam taw, no pangaramata kiti daytoy kwarog. Ket, pagsayaatan, dagiti kabaranggayan tayo, taramida, kapangaramata kiti daytoy. Anya? Saan kayo amawatan? Anya ka diya talaga ti pangaramatan nyo iti dayta. At damot tuldana. Basta, kwarog. Saan ko pa'y kano amabalin niya ibaga ita? Intun bigat. Mangrugen ti bagbagak a pangaramatak iti daytoy alinaw. Agtugaw ka, Jipot. Agyamanak, tatabadong. Hap. Ang apay ka di nga inawis dak dito'y balayaw. Gaputan napatag ti bagakin ka. Anya ka di day tata. Kaya't mau ti pagkwartaan, Una. Asino mat nga iti madi iti pagkwartaan, tata. Nukas tangarod. Sa paem ti umay dito'y balay inton bigat. Sikati kayat ti ani itaw nga agbalin nga asistan ko kuno. Anya? Anya ti kayat mo asawan, tata? Diyak maawatan. Adda nagparang kanyak nga ani itaw. Kat inikan nag-itibilag tapno agasak dagiti masakit diti lugar tayaw. Anya? Kasla mabutengak mo, tata? Mabutengak iti anito? Saan nagpakita ken ka ti anitaw? Saklaeng ti pagparangan na. Ang no di mo kaya tagbalin niya assistant ka. Amang ano agparang tumat ken ka. Anya? Ay, diyak kayat tata. Sige nga ron. Masapak to inton bigat. Sige nga Rudain. Mabalin mo ti agawid. Sige, tata. Ay, basta di nak ipaspasurot iti anito agayim yo, Sige, mapanakaon. Ayos. At dantun kaduak ang mga agas kampay ide. Tay, umayak man makikapay. Mapankalatan agtimpla ijay kusina. Adaamin ijay. Adamot tay pandisal aginatang ko itay bigat. Thank you, Tay. Angon gayam, sumangpeten niyang kalinton bigat. Win nga rod. Kasla nagbiit mat ti makalawas. Nay, mapanandag ti nagaduat at tao. Ungon ngagpaisaw. Durong damat iti balay da pari mo daw. Ungon ngagpaisuan, Tay. Umay ka, mapantaman kitain. Madamdamak ton ngagkapay. Amangan mat no anya ti mapaspasama kada tatabadong kanana tuyang. Ala, inta nga rudan. Ay, wen mabitlaan, tay balunot ko tiri daw. Ala, agpila kayo, kakabsat. Taagasan na kayo amin ni Tata Badong. Hala, Jipot. Sinja Monte Candila. Uwan, tata. Sige, kakabsat!
Rugyak, ti mangagas kada kayaw. Madama itang agsaksakit ti tiyan ni tuyang ka. Kat kitain yaw anaimbag taramidak. Tuyang, lalaingam ta kartista ah. Anay. Ikaw, kasta una yan ti panagsakit ti tiyan ka. Agasan na ko na ba ng pangasem? Ala, kakapsat ko ina. Buyain niyo, taga sa kun ni tuyang ka. Anay, ikaw, anay. Gayam ko nga nito. Anya ka dagito ya bulbulong ti makaagas kini tuyang. Ay, Daytoy kano abulong. ayan na ikaw. Ita, ikak itilana. Ayan na. Idadang ko iti kandila. Anay. Yam. Adeta. Iapros ko, iti nasakit, aparte, iti bagay ni tuyang ka. Apros. Ha? Napukaw nga agpaiso ti sakit ti tiyan ka. Ay, punaw ka kalugaman. Mangagasan ni badong kaw. Adda kayo magayam dito balay da kabadong maribanang. Wan, impagarup mi ngamen, no anya tinapasama kada marituyang. Gaputan na gano dagiti tao nga agturong dito itay. Pudno nga tama kaagas ni kabadong. Jaka mo maray. Mapaneknekan tayon to kadagiti daddo mapay nga agasan na. Malaksid ka ni marituyang. Agduwa-duwa aksamaray. Ay, narigat lang amin tagsasaukay. Ay, uray siyak. Ngamjakla kayat ti agsao. Kasano ko anakita na't ibagbagana nga anito? Ay, ang mga nukalukwan manan ni kabadong da ito'y maray. Ang paliiwan tayo pa'y. Narigat matnod kadngan tayo adagos ni kabadong. Makitam tuyang nagadon ti kwartata. Wala raw ba daw? Ay na, makabayad akmat laangin ka dagiti adaw nga utang ta. Nang runa iti dayjay kumarik aba. Ay, wala. May katlulaang daw itang imabutin iti 13,000 ti koleksyon ta. Ay na ba daw bak ng tanga? Sobra ka, mate. Awan pa padanan, no saan to akas ta? Basta agtultulo, iti panagagas ka. Sapay la ko mga rod Ang pangalaam nga rod pa'y ita iti bulbulaw. Awanan ti bulong anay dumduma dito arubayan, gaputain nalamot amin naun. Parikot ayad ay ta. Nagado abulong ti abaken mangga dita. Mabalinin tayo jay. Ha? Ay sus, agar aramid kan ba daw? Di pa'y kat aggagatulan dagiti agasam no kasta. Danag mon aya. Basta siyak ti makamaw. At daramiday, tapno saan anagatal. Makamuka. Ngam no nagatlan dagiti umay agpaagas. Nalpasan dagiti nararagsak nga aldaw ta. Sige lang, Jipot. Aginom ta. Adaw, ti gatang tayo ti harak. Ang mga numala daw ta makariing inton bigat, tata. Danag mon aya. Sige, tata. Kasanugayam tila nga tigayam mo nga anitaw. Ha? Patpatsyem matanitaw. Anya? Kat, apay nga rod ako nayo ide nga adagayam yung anitaw. Kung naglayang dayo, tapno, manugot ka, kadwak ang mangagas. Kinapudno na, saan apudnaw dagitimbagakin ka. Hanggang sa nabali ata damot kwartam. Anya? No kasta?
Luklukon nyo laon dagiti tattao, tata badong. Ay, saan anasaya at tikas tata? Ah? Kaamam detang iwat mo Um, Ay, di mo padpadasan tagipulong ka dagiti tattao, jipot. Heh, mairaman ka no agipulong ka. Ibagag nagtulagan tatiyamay. anya? Agpaiso ka di dagiti imbagam, jipaw. Wan, Chip. Mamati ka kanyak. Ni tata badong amismo tinangibaga. Diyak ko makayat ti agsao. Nga makonsensya akmat. Nagluko mo ni Tata Badang. Kaya't na tinalaka pagkwartaan. Di na kaya't ti agrigat. Di mo ibagbaga nga imbagakan ka ti amin, Chip. Iraman nak ka no agipulong ak. Di kag nanag, jipaw. Saan ka mairaman no bilang laang? Agyaman nak nga ron no kasta, Chip. Binutbutang nak ngamin ni tata badong. Nagulimag kayo kumapay kakabsat. Adan ni Kapitan. Ibagayo kan kwa na dagiti reklamo yaw. Ita, anya ti reklamo yaw. Apa yan nagado kay beten nga umay agreklamo? Siya kunti mo na, Kapitan. Tatalagang agnar-ngariya takon iti ungat ko. Oh, makita yo dagiti gagatal. Ewan, ado agagatal di tarupa ken takyag mo, Brenda. Gapuday ta iti intapal ni Tata Badong kanyak. Linuko naklang. Sa anak lang arudan ang nagimbag, naggagatalak pa'y. Kayat ko, maibalod ni Tata Badong. Gaputa ado kami alinuko na. Nagngina pa'y tisingir na. Ay, naglukon ni pare Badong. Gumapay nga men, basta namati kayo kankwana. Anya ita. Bayan daw. Agsungbat ni pare Badong, gapu iti inaramid na. Parinteng, pangasim, tulungan na ka makaruar dito pagbaludan. Diyak kaya't di mabalod. Mangibabain ka. Agsungbat ka, gapu iti inaramid mo. Mamati damot ngamin kanyak, pare. Saan ko nabasol dayjay, Nagrasol ka pa lang ka. Kilo ti inaramid mo. Ala, ikarom ti inaramid mo. No saan da nga ibabawi ti darumda kontraken ka. Ay, mabalod ka. Ay na, Kapitan. Kasanuak pa'y nga'y numabalod ni Badong Kaw. Ay, pangasim ka di, Tulungam ni Badong Kaw. Ay, makamu kayo. No kayo nagiti tattao, isungag-sungbat kayo. Anya. No kumangaminta nagpanunot kayo iti legal a pagkwarta. Di ba yun? Saan kat na kinukusit? Di ata yung mapasamat ti kasta. Ay na, Tata Badong. Saan na may parbang amang luko ka? Tapno laang makakwarta ka. Agsalukag ka. Tanalawa matgayam tibang kagyo, amabalin nyo amulaan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.